Kuyup cangan yürekten iman yolga öğretken hakikatı söyletken. Urmatlı bizim Aktürk Bagaylı Hökümetinin turgundары, жашоочулары. Mana bizdin Cumasıga 100 somduk İksan gruppabızdın darameti bugün Kızılkurğunga jetip geldi. Kuday buyursa mana bizdin ayıldaşыбызга ek gözlü gaz bolonu menen içinde gaz толтырылган 7 kilogramda kir maşine suşulkası menen kurgatkıcı menen geldi. Urmatlı ayıldaşlar, men ne demekmin? Biz 100 somga bir bakalaşka su içip koyuyoruz şöyle ele. 100 somdan aptasıga berip atı biz ahirette Kuday kalırsa 5'ge uy salabız. Ahiretteki uyibizge en жақсы нерселерди кылабыз. 100 сом менен жыгылып калбайбыз да. Кандайдыр бирөөнүн көңүлүн ала алат экенбиз. Энди биздин элибиз суюгураак экен, аз-маз азыраак болуп атат. Кудай кааласа энди элдерибизде эми көбөйөт, иксан берүүчүлөрдөн болоюк, элдерди чакырып кетемин. Сиздерге манабы немелер сүрмөжө кут болсун, жакшылык күндөргө иштеттиңиздер, ден соолукта болуңуздар. Элибизден айлансак болот экен. Азыр энди оякта бир үй башталганда, жоксом каттараак эле сууга болот эди. Шуну болсо эми алып келип турдук. Манабы жетектеген админдерге бардыгыга ыраазычылык билдирем. Рахмат. Mana жеңем кулаңыз көп. Дайым şu tüzüntüyü gibi ömrümüzün den solukta görüp bala çakılarda kılıp dayım tüzüntüyle yeni жақсылык kılıp жүрüp Kudaya barbarlar. İyi yamanlık körüyor, yaxşılık körüp akırar. İşine alban adam olur. Allah. Çok kerinizler ya. Bugün 1 May günü bizim Aktürk Bagaylı Hökümettük Cumasına 100 somduk İksan cemaatımızdan jarık nuru ötküçü aylığa жетip geldi. Mana balabızga холодильник, gaz plita, balonu gazı menen Kuday kalasa жакшылыктарга иштетесиң. Элибизден айланса арзыйт да. Биримдик болсо көп түкүрсө көл болот экен да. Карасаң, алы илгери ата бабабыз айткан казанда ошокто отуң ойноп турсун, казанда ашың кайнап турсун деп. Энди жакшы тирлик улап кете бересиң Кудая. Баракасыны берсин. Бухалардын дем иштетесиңер Кудай кааласа. Мана балдардын келечеги кең болсун. Elimiz işem şul elibizden taybayık. Men elibizge aylanam da, aylansam arzıydı. Şunçalık жақсы ел екенбіз biz. Başka, misal üçün talastıklarga bizim 7 oblastı grupabız da tam berişet da, ötkünü ben status'a koyup koydum. Şunday grupalar var. Ekitası kotorup atasız. Endi şükür, Kudayıma şükür, şunçalık el kılıp koyğonuğu, el boğunuğuzga şükür ha. Sen dağın densolukta bol, üyülüğün menen baktılуу ömür keçirgile. Mana adminler sizlerge bardığınlarga rahmat. Elibizge rahmat. Birimdik bolup, toptoşup, jığılganды өйдө кылып, жокту бар кылып келе берейик. Ынтымакта болоюк. Эди чоң рахмат. Элибизге миңден миң рахмат. Дайым ушундай жакшылыктарга себепчи кылып жүрө берсин баарыбызды. Ушул Эксан уюштургандар, кызмат кылгандар, салымын кошкондорго Алла Таала эки дүйнө бактылык берсин. Дайым кайсыл жерде жүрсөм эл караган жүздөр жер карабасын. Дайым жакшы жерде, жакшы дастаркан үстүндө отурган баарыбызга насип кылсын. Алла разы болсун. Баракалла.